away. Dakaban nila berdiri melangkung ni. Ngi scam kanora kajinya i kajinya teli apre jompi kom kita dalam jangka parti apa temakro konstitusi hi berapa way. Jadi yang jangka parti benguan hamne apa jingan ji ba person isule balong ta kumne hi temakro blok. Go kinang jangka le NPP nak yang ji ku kasir. Ngin nam ilo IP kum ko blok. Ngin nam ilo IP kum ko konstitusi ngin ye dok kan parti. Biang ni bilang ke badan bok, pio no ilami ba bandri Dohling do, ba pedang bagi seperti dari ubriu, uba donya kaman rang ba su di ubriu badan dia kacing kit clear. Namar kema Paidbah balong emily balong noyam dan kam badan dia kacing kit clear. Lariyo igrilam ki bandan kacing clear kadi kacing kabakau ik Paidbah jom konstitusi. Pila ora kat ni igrilam poksham ki boper. Tidak perlu jangka power tu ni. Kini kapau nomor baki di papai. Kia je MPP ni apa mau kontrol. Dalam kedua boleh si kum ke parti. Papai bagi blok MPP yang naik ke ketiga mon, ketiga yang dan renggat parti. Parti ki pai baru. Bagi rai ini keluar si kita di senang kita buat. Lek rai ini keluar. Benda kali meeting. Kemudian kendo punya plan jangka MPP jangka makro blok bagi state hi berakui. Iwan hari kapur, bang IP ya kajen kolar ke bas scam, kajen kolar ke basai. Bagi NPP kamtam ketika parti, kabilamnya ke sensar kedar kok jilam dia hi Broadway, dalai lay nginam ira ben, ya kes nong dikhaji, ya konstitusi lagi apa kejelah di kejogi. Nginam ketika mon ketika yang berneram, berkesan bor, ya kini nung lagi bantah. Nanti ke konstitusi di bakro ke bahaya. Tangkan bon ba silakan apa sono pila kolong kan perjembar lani kino jikam MPP kene dak ringkat parti papai ringkat parti ke kursi haba pro nginum ino bak satoi bakok naik bor sai kilong kom ka parti ka beton ka lawan bos kem banien baniale baniada nam tak kerja penriu nam tak jela nikah brokwe nginyen scam halor kata kemudian Paidbah ngim ni bangsa yang bakla kini ki bor berpersian ban pynthame ya Paidbah. Hari ini ski kini bor ba yang persian ban pynthame. Kiwei ki parti ya bang ko ban jerteng. Ki persian ban penyen rem, persian rem halor ka kena kosia jeler kosia thot kosia thau. Ken nong rem jong ji sisa. Pi Paidbah biang basta. Ni ke MP. Ngina na ban wana pi dekat thot dekat shoot kor. Dekat shoot tiang spesifik. Ni ke parti ke bayam yang sensar. Ni dan kecil kecil ke bakrau. Yang dekat jai peri berjumi. Ni dan kecil kecil bakrau. Yang dekat jalan ilahi bro kabe. Kamu ke basuk. Ialam bersensar. Apa ke jalan ilahi bro kabe. Tuan di Paidbah. Kelong kini. Kerama bagi sama. Berkat ba. Usada senang. Orang ba senang. Berpenyat kabe ke senang. Kami ke kamu ke basuk. Si bomba kecil ke bawah orang maslam usar maslam uang balik kendu berpenyak tangnya kau ke senang ke baket ye kakam isket si senang ke sutua kam ha ka no ka kya kakam ke Paidbah ke badon kam tanah kecil kuat jadi ke babon sile ke kendu kam dei basuk iki modorobi ban sensar kat ya ke selama dia berkuai kam dei ke kam basuk ladan syukran sesuatu disusuk ke orang berialang si besar berdialog di cici besar bangsa Syah, susuk pensyukuran dia. Hendra itu berat ikat kam. Kam dari bosuk.